Ngiyayisaba impakamo yomuntu okhule ngendlala mayisephethe imali. Kanti izingane zethu bezifundelani makhona indlala engaka emva kwemfundo yabamhlophe. Senajola nigqoka imNazaretha naze nambulala uThixo wayikhonzwa yithina. Nasidwebela isithombe sempilo esingayazi madoda kwenze njani. Ngapho omunye uthi ucansile umnandi kakhulu mayilenza nonina ngoba nina liphatheka kabi izulu malizwa thiwa nifuna ukulibona. Wathula lo nekhono lokutshala ukuyisole ebantwini onembeza bebola. Bayanda abadayisi bethempeli mayisethulile umkhuzo simile ezigxekayo. Jomane kunamanxeba ashaya phansi konyawo athi akasoza yekukophe engakawezwa amagama akho. Ingani wena nje wakhipha uzulu emgodini abamhlophe besasondeza inhlabathi. Bathi abokufika bezama ukusilwisa ezweni lethu uNjomane wasicisha amagama akhuzayo. Njomane wathula izwe liduka vimbanaka amathemba okubuya konembeza ebantwini egoduka. Buke ngathi umkhuleko wenceke uzodinga amadola amaningi. Wona ngiyawuzwa kodwa ushoda ngamagama ngenza uThixo aphenduke masimqhweba. Wakhala uthandazile. Wathi mntanami ugogo wakhe akafuni ukusukumisa amathemba akhe phezu komkhuleko noma ebona uThixo esibandlulula. Wathi mntanami ukuphila kulula. Mongibona ngithandaza ngisuke ngikhulekela amehla besilisa afisa ukungibona ngingagqokile. Wathi mntanami ukuze kudliwe la ekhaya amadoda ezindlini zawo afuna ukungibona ngilele ngomhlani. Wathi buka nje ebhakedeni akukho ngisho impuphu inyala kodwa mangibuya kozama ugogo wakhe uthi ngindlisa amanyala. Hey Thixo inzima lempilo ocabanga ukuthi ilula kuthina. Bonke lobu buhlungu omngaka mina lekuzobukhala ngalezi zinyembezi ezincane kangaka ngimncane kangaka. Mhlambe ngabe kukhona esandleni engikuphethe okushuthi ukhona lo mhlengikazi webingubo yowazalwe embethe. Empilweni nami semaningi kakhulu amagumbo osizi ingakho izinkinga zingenankinga nokuvakasha. Mhlambe nina nizokuveza ngoba ningabaloba ukuthi ebhukuni lempumelelo laba bayakwazi ukucisha igama labanqobi. Senozixolela izindlebe zami sezibazwela kude nababekhulumela eduze.